الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك الإخلاص في هذا المقام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، muna-muna mga katautay manghuran ha agama Islam, daing naman habang sa babae iban simbang sa usog, amuin nyari nakahadir hawak tu ini, marayin ini kahinapusan na himumungan, atawakan pangadjian, hikarihil na mo, pasalan harom ini marayin kami tumakliad na isab madto pakauman sin kami. Itukbal ko kaniyo mga kiaulungan sin Allah Ta'ala insa salaman sin Islam. Amunain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, landu malaggo immaudu sarta mabugat. Amuin maudu dihil nila kaku. Pasalan misan aku, amuin aku imamisara, landu aku miumuka. In maudu ini, daran na to pagkarungukan, sumagawa daran na to da isa pagkalupahan. Ang pawayroon tuod buli rapat, mabaya kita nyuri, mabayain maudu ini rumagpak patiap-tiap manusia. Sumagawa, sabab hati ko sing kalipaga simpangatayan sing kita niyo. Imaudu ini misan na to pagkarungukan daran agad di da magpakapinda sing kabuhi sing kita niyo. Mainkan bang na to dungdungan marayaw wayruun na manjari sarapun atawakan pasarapun na to di hadunya. Pasalan bang dumatong in maudu bisara na to ini ingkatanyad tumalawa. Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, daran siya magpatumtum kato, muna-muna ha mga sahabat niya. In akin niya laong niya, law ta'lamuna ma a'lam, labahiktum qalilan, walabakaytum kathira. Bang niyo hajja, hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang niyo hajja kaya ingatan immatan kaya iingatanku, tartantu tiyu-tiyuan niyo in pagkatawa niyo, buat malaingkan pataurun niyo in pagtangis niyo. La ilaha illallah. In parakala ini amun bisarahun na to bihaun, ngianan sin Allah Ta'ala hakamatauran ayat yan halawm sin Quran in siya musibat. In pag-iyanun kamatay, in ini ngianan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala musibat. Huon, musibat bang dumatong patiap-tiap manusia, maita, di naha ini magbutas in jasad iman sinyawa. In mga ulama na kauna, in mga sila tauhalul akal na kauna, daran sila magpangasubo.
aun waktu pag-asubuhon nila in mga tao zahid, amun mga makusog magtatag-ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong na qila li ba'di zuhad, naasubo in mga kaibanan zuhad, ma ablagul ibad, yakaw zahid, yakaw makusog mag-ibadat, bang maasubo in mga tao yadto, ulo baha laong na inlawi malanab makapatumtum kamu patumtum. Uno inlawi patumtum lando makapatumtum hamano siya. Qala an-nadharu ila mahallil amwat. Inbayta niya inlawi laong na makajugjug sin pangatayan, makapatumtum makabulat sin mata, makabulat sin jantong nalalawa day nga pagtag-ipon pa Allah. Amo na laong na inumatod kaw hapag bubutangan sinta umyamatay. Huon, karna in pag-iyanon kamatay, amo ini imamulak palik hakabuhi si manusia. Amo ini imang lawa hasarap sin kabuhi si manusia. Niyanan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hadimul lazzat, amo ini immakalubo sing kasarap, sing kabuhi si manusia. Hangkan na intauna kauna, daran sila magpatumtum piatumtum antara nila, simpagyanon kamatay. Hari na sila, kapatumtuman si manusia, baran nila. Daran nila patumtuman simpagyanon maut, simpagyanon kamatay. Aun dahil ha mga salap, dahil ha mga nabasa kuinbay nila, kaya kalian nila. Hababa sing kantil nila kaya kalian nila. Bang hatatab nila in iman nila himina. Hawak turum. Sumud sila madtupalom sing kali. Magtamun sila ridtuhad to hasupaya kapatumtuman sila sing kubul. Hasupaya kapatumtuman sila sing kubul at tawakan malakal maut. Hambok ding ha mga alim kakandilan sing Islam. Hambok ding ha mga salaf. Pagtagon abal ishaq. Biyayta sin Lubaydi, laong na ra'aytu Aba Ishaqin fi hayatih, yukhriju warakatan daiman yakra'uha. Laong sin Lubaydi na may siya. Inhi Abu Ishaq laong na. Daran ko siya laong na pagkakitaan, daran siya magguwa katas. Hipagguwa niya katas, deng hamulsa niya, ubos basahon niya laong na ingkatas yaon. Falamma mata, hawak tuman laong na nawapat na Abu Ishaq, laong sin Lubaydi. Nazartu fiha, iyatud ko laong na inkatas amundaran pagbasahon hakabuhi pa laong na Ishaq. Daran ko pagbasahon laong na inkatas amun, daran kita ko laong na iyatud ko inkatas amundaran pagbasahon ni Abu Ishaq, hawak to kabuhi pa. Sa kalilaong na siyusulat doon hakatas sin tao ini. Amo ni Abu Ishaq, laong na ahsin amalaka faqad dana ajaluk. Kaingatan niyo yung siyusulat, sinhambok tao ini, amundaran niya pagbasahon ng katas, siyusulatan ng katas, tiap-tiap waktu, tiap-tiap zaman, basahon. Ahsin amalaka faqad dana ajaluk. Parayawa inamal mo, karena simuok na in ajal mo, simuok na in kamatay mo. Subhanallah. Di na tumagad, patumtuman sin hisiw-siw magpatumtum, baran niya tumtumun, patumtumun na sin pag-iyanon kamatay. Karna in pag-iyanon kamatay, wayroon kilahon. Hisiw-siw tao, basta siya aun nyawa, sibu dadayahan, barkanan, usog, babae, tumboy, bantot, bang dumatungin ining kataan sapsay. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ingkatan bernyawa, subay makananam simpagyanon kamatay. Subay siya ratungan simpagyanon kamatay. Dengan sebab yan, di manjari lupahun si manusia impagyanon kamatay. Sebab bang ini na impagbisarahan, lanyap na ingkatan di hadunya. In alta mo, in kawasa mo, in lingkat mo,
ingkatan kaya pagmilikan mo, wayna. Doon pa kau hanaza sakaratal maut. Tumagna na inmanu siya magsusun. Hangkan na intao na kaunadaran sila magpatumtum habaran nila. Aw nambok ning mga tao. Pagtagon nila Uwais al-Qarni. Bang siya maghutba at Kufa, daran niya pagpatumtumalong na ya ahlal Kufa. Tawassadul mauta idha numtum. Ya kamu mga tao Kufa, hinanganiyo ing kamatay biyasin sa parati uan. Na ini nahinang na to. Bangkitan niyo sung na matug. Bangkitan niyo ron na kulangan. Natali na to ba ing kita niyo amutan sing kamatay? Nawista na to ba imbaran na to kulong dumatungkap yung pagyanon malakal maut? Nawista na to ba ing kita niyo inibang datungan sing malakal maut sikaligtas na to na rin amal na to adlaw akhirah? Konsum kun isa dumatungkap yung malakal maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingkatan barnyawa. Ingkatan ang kabuhi. Maka nanam simpagyanon kamatay. Hawak tu timurunin ayat ini. Aun day nga mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala himirit. Aun day nga mga malaikat sin Allah ta'ala himirit. Law narukun kami lamudha ayat yan. Amun kullu nafsin dha'iqatul maut. Nagpaturun, nagbalik in Allah subhanahu wa ta'ala ayat dugaing. Kullu man 'alayha fan. Ingkatan di hababaw sin dunya malanyap. Imian day makaibanan malaikat. Di da kami laong na makalamod ha parakala yan karna in kami tao langit bukun tao dunya. Aun day nga mga malaikat himirit. Laong na in kami bukun kami tao dunya in kami tao langit. Nagpaturun, nagbalik in Allah Ta'ala ayat hasupaya wayroon ligwatan sin tiap-tiap ang kauhi di hadunya. Unin ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ingkatan pakarajaan, malanyap, amuraim makapintibayhuan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakasujud in malaikat pa Allah. Nakasujud in malaikat sa Allah. Wayroon makapin. Sa barang manusia. Sa barang ang nyawa. Suway sila makananam simpagyanon kamatay. Ang pamagamsa. Banghat kamatay. Impagbistarahan. Sumagawa inina impanagnaan azab. Dinahay ni tumagna in kasigpitan si manusia. Doon pahanaza sa karatal maut si milawak ni manusia. Pi nakaw malik pinakadayahan tauriha dunya. Bangdatungan sing kamatay bukon na in kalakihan niya biya dinin alta ko sa biya diin na ako malapas ding adlaw akhirah. Hangkan na in hambok khalifa sing Islam. Pagtagon Harun ar-Rashid inluag sin kaya pamarintahan sin Harun ar-Rashid. Hazaman ni hambuk khalifa sin Islam. Nakura. Inluag sin kaya pamarintahan niya. Hambuk adlaw naguhutba siya. In Harun ar-Rashid. 5 raing gabon. Gabon nagdaraulan. Wayroon kaya baita niya bot malengkan sa imyan in Harun ar-Rashid. Laong na amtiri haythu syi'ti. Fa inna kharajaki sawfa ya'ti ilayna. Laong na yakaw ulan, yakaw gabon. Hulugan na laong na inulan diara mo yan haun hula kabaan mo. Karna laong na mapatubo mo yan deng mga riziki dumatong na marikamo. Ha tinaluag sin kaya pamarintahan sin Harun ar-Rashid sa unin jimati. Hawak tuman timurun innaza sakaratal maut. Hawak tumayan insya muwi na pahadarat sin Allah. Hawak tumayan insya maaun na impagbutas sin jasad iban sin nyawa. Yaun na hakukulangan. Amurain kaya yan nalong na ijma'uli juyushi. Law sin Harun ar-Rashid, duumayan hanaza sa karatal maut.
Tipunan niulong nakakuing katan sundaluku. Khalifah, taka alta, iwan sundalu. Tipunan niulong nakakuing katan sundaluku. Tipun na sing tao. In sundalu niya, in sanjatan niya, in kusog niya. Harun al-Rashid. Natipun man dun haon. In sundalu niya, iwan si sanjata sin sundalu niya. Hambuk Khalifah Rakula. Ampas ya simib. Bihaun naza sakarat al-maut indatungan. Bihaun kamatay na indatungan. Uno rin kaya sambat sing Harun al-Rashid. Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Wayroon nakapayakon kako in alta ko. Bihaon malawa na yung pagsultan ko. Wayroon nakapayakon in alta sampay rin mo asif Allah Ta'ala long na Allahumma man la yazulu mulku irham man qad zala mulkuhu. Ya Allah, amuray ning kaya sambat niya. Yaunin sundalu, yaunin alta, yaunin kata, ning kawasa, way nakatabang kaniya. Amurin na hinang niya si mayang sin lima pataas. Long na ya Allah, ya Tuhan, amo hindi magkaid dahil kayo mo impagmilik, impagsultan. Kaulong ibihaon in ipon mo, amon maig na rin ka na impagsultan. Naam. Bang dumatunging kamatay, malawa ng katan. Ya Allah, amon di maig kay mo yung pagsultan, kaulong inipon mo among maig na bihaon yung pagsultan. Pasalan, in parakala inimatay manghud. Bang dumatong na hamano siya, wayroon na mahinang si mano siya, hangkan na, dimatong hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intauhalul akkal. Amo indaran nagtutumtum simpagyanon kamatay. Di matong inambok usog. Panabi sallallahu alaihi wasallam. Hambok din ang mga ansar. Di matong madto panabi sallallahu alaihi wasallam. Long na ya Rasulullah. Nangasuboy usog. Ya Rasulullah. Ayyul mu'minina akyas. Ya Rasulullah. Baita ikuno ako laong nabanghisyo in usog halul akkal. Nanga sumubang hisin usog halul akkal. Di ka to intimbangan tadun niya. Aun waktu in usog halul akkal mabilang tabang siya nagsaksid ha business. Bang siya mataod alta. Bang siya nakapagmilik ha uno-uno na darajat kawasa. Bang siya mataod sin aun waktu makaiyan kita intauyaw halul akkal. Sa waktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam na asubu. Laung na, ya Rasulullah ayyul mu'minina akyas. Ya kau Rasul sin Allah Ta'ala hisyu ta'law na imbar iman halul akkal. Nangasubu bang hisimbar iman halul akkal manusia. Qala aktaruhum lil mauti zikra. Mga manusia daran mataud in pagtayma in pagtumtum nila simpagyanong kamatay. Daran nila bebaytaan imbaran nila. Aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Iban lawi amun marayaw in pagtakaman nilawang sila puas na si mawapat. Amo ini makapilig rumatay manghud. Banghat in manusia mapatay way problema. In kamatay datungan singkataan manusia. Sumagawain problema hapanagnaan naman kita mapatay. Iban bang kita muas mapuas na mapatay, uno na inhijawab darito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na inipangasuruta rito hadarat sin Allah ta'ala. Kaya ingatan niyo ang manusia doon hanaza sa karatal maut. Diayta sin Allah ta'ala lang sin Quran supaya rin kita niyo maawam. كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق
Bang imano siya dumatong na kaniyain. Naza sakaratal maut. Doon na siya kulangan. Yaon na aso kampung niya naglilibot kaniya. Karena nagtatagad kuno na mugtuin na pasiba pa. Magtangis na magtangis. Magsilawak ni magsilawak. Biyayta sin Allah Ta'ala in kahalan hawak tu jumatuin waktu ini. Law sin Allah. Kalla idha balagatit taraqiya wa qila man raq. Bunnal tuod. Bang hawak tu inyawa mabut na mari pagunggungan. Mabut na mari paraghal. Di ba nasung na kumuha. Bunnal tuod inyawa bang mabut na mari pagunggungan pataasin daghal. Sung na kumuha inyawa. Wa qila man raq. Kakitaan na sintaw nangingita kita injimatu hata uyaun sabab sing kasigpitan gumain nyawa. Doon na ka magligot imata, doon na ka magnapas dakula, doon na ka magpidpid, doon na ka magkataan. Sabab yaw na naza sa karatal maut. Ang paimanusia saka sa barang manusia bang hawak turuma tung inaza sa karatal maut makananam kasigpitan. Katahan. Inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hawak turimatong in waktu ini naza sakaratal maut. Siya sigpitan in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daran siya magtawag. Long nakainiw ako tubig. Kainiw ako tubig. Diatungan na maun tubig. Naraan na maun in tubig. Hipagluon si Nabi sallallahu alaihi wasallam in 5. Madtupa tubig. Ang paniyahisa po maripabayho niya. La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah. Bunal to din kamatay lando masakit. Kasigpitan ni manusia. Doon na naza sakarat al-maut. Gumuha inyawa yaon ni manusia nag-atod ka na nagtatangis. Hawak to kakitaan na yung kasigpitan. Magsilawak na yung tawhaki, dinasukampong na yung anak na yung asawa niya. Wakila man rat, aw na mamong, hauno na yung doktor, hauno na yung mga ubatin niyo. Wakila man rat, ubatin niyo na. Hauno yung doktor, hauno yung manawal. Sumagawa intao, amon bihaon, muwi na pahadarat sin Allah. Wabanna annahul firaq sa insya ini nakayakin na siya amo na ini impagbutasan sinya wa ibang sinjasad. Di na makalinin doktor, di na makalinin manawal, di na makalinin ubat, di na makalinin katan karena di matong ni malaikatul maut. Wakila man raq isi manawal. Wayroon na mahinang si manusia. Hangkan namatay manghod. Bukon ula-ula indaratungan sing kita niyo. In sa laggo, mahinang sabab hikatukas sing pangatayan na to. In sa laggo, hikananam si manusia kasigpitan hanaza sa karatal maut. Amunin pagyanun long na hubbud dunya. Bang kita niyo 5 sa nanak dunya. Wayroon na kita niyo nag-ibadat. Doon haon kita niyo magsafir hawak tumuy na kita niyo pahadarat sin Allah. Ang pamakamsa bangka tapukan. Banging kamatay katapukan way problema. Intao alta makahinang sila konkret. Ang pandi katapukan. Hazaman sin Nabiullah Sulaiman aun di matong asar. Aun di matong asar hinabiullah Sulaiman. Kaya pagmilikan niya in dunya. Dahil nga izin sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hangin, in jin, in kamatauran na dunya. Kaya pagmilikan ni Nabiullah Sulaiman. Hamuk adlaw. Hinabiullah Sulaiman nag-alop iban sin mga cabinet member sin Sulaiman alayhi salam. Doon yung mga kanakuraan hababaan niya. Mga tao sin Nabiullah Sulaiman. Aun nakasud hambuok usog. Di kakilahan sing taurun haon. Di kakilahan aun nakasud hambuok usog. Pa mga manusia. Amun niya unalupan ni Nabiullah Sulaiman.
Inhinang sinusog ang mundi kakilahan, daran ni atud-aturong biyan ni nambok usog. Amo nambok nga mga cabinet members si Nabiullah Sulaiman. Atud-aturon na sinamon atud sapi kaabaw mahapon yawn. Diurukalan. Aturon niya biyan yung tauyad to. Amo niyo nalo pa ni Nabiullah Sulaiman. Doon man haon, nakawisto in tauyad to. Sin siya in target sin mano siya ini. Nangasuro siya kan Nabiullah Sulaiman. Law na yan Nabiullah. Isyuhalong nin tauya umbiak kiyo sunada ako ang mga kita. Law sin Nabiullah Sulaiman. Inya unlaw na malaikatul maut magkawa na kay mo. Law na inya un malaikatul maut magkawa kay mo. Nagparagbos manusia. Limamod magtupaalo pa ni Nabiullah Sulaiman. Long na yan, Nabiullah, manjari mo ako papagoyon pagka mo kaya pagmilikanin hangin. Manjari mo tulong ni para magtulong na Paula India, hamuk baita. Paula India. Saroon doon piyarahin Nabiullah Sulaiman. Inta uyaon. Piyaluan hangin. Dia madto pa India. Dahil nga Baitul Maqdis. Harap Paula India. Magoy rin nga malakal maut. Pagdatong niya madto pa India. Yato nagtatakad-takad. Lanjal kaw. Nakauna rin ka ng malakal maut. Dito siya tiyawa. Di kaligtasan. Di kaligtasan malakal maut karena bukun kita apasun. Sa malakal maut di matungha ayat sin Allah fa innahu mulaqikum. Bunnal to ding kamatay in malakal maut pagbakon niya kamo. Bang hadja riyaita sin Allah taala apasun kamo. Arakala ya pahadji makusog dumakan. Narakala makusog pa saring malakal maut di siabutan. Saing problema lang nga mulaki kung pagbakon niya kamo. Lawag na kaw sa sakatan, mariskay. Lawag na kaw hula, tapukan mo, yag turid turumatong malakal maut. Nampasambat singguro. Misang biya makalalangukan. In malakal maut, in kamatay masakit, tanda sin sakit niyatay. In kamatay masakit, bang dumatong tanda sin sakit niyatay. Bunal. Hangka na rin kapag ula-ulahan, daran butangan halong pangannal mo. Daran tali ay kamatay. Karena hisyu-syu in nagpataod sin pagtumtum sin kamatay, rimatong hakaw sin mga ulama, man aksara dhikral mauti ukrima bisalasati asya. Law sin nabi, alaw sin bukalim, hisiyo-siyo inta upya taod nga yung pagtumtum sing kamatay, pagtali sing kamatay, mamulya siya sinto para kala. Ulo yan. Lamod na rin tuhat yung ta'jilot tawbah. Makaus-us siya, makaigeng hinang doon sa makapagtawbat siya. Ar-rida bil kafaf. Magrida na siya ununin, dihil ka na sin Allah Ta'ala. Di na siya numapso. Inhikato, long naan na siya fil ibadah. Kumusog siya mag-ibadat. In kamatay, bang mudaran tiyutumtum charge, simpak iman si manusia. Katabil mauti wa'iwa, mamarahin na in kamatay ipagpatumtum ha manusia. Sa in problem, bang in jantong mo lakit, bang in jantong si manusia lakit, namisandaan, tiap-tiap ang kaminit piatumtuman sing kamatay, ri damahalin. Hangkan na in kamatay amo na ini impina kamalagbo patumtum ha manusia. Dito pa hanaza sa karatal maut. Maunang kasigpitan si manusia. Nabiyadiin na bang siya mu'y napahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin siya wayroon nagtag-ipon pa Allah ta'ala. Bangin siya wayroon nakasayo nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na yung datungan niya. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Halik kau, bang dimatong immalakal maut, doon kay mo inupat sifat ini, dahan na kau. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana, in mga sila, wayroon na sila, imangan-angan iban simpagbak na mo, naligap sing kamatay. Kaya lupahanin pagyanon malakal maut. Nagdunya na hadya, nagalta na hadya, misan sa bahayang nalupa na. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana, wayroon na, nag-angan-angan sing kamatay, simpagbak nila iban sin Allah Ta'ala. Waradu bil hayatid dunya, sarta nagrida na hakabuhi nila ha dunya. Patumtuman mo simpag-iman, bangkan laong na ikaw intaka, kalikaw nin nakamay malingkat, ay kami sa nipagsukay mo ay dukalan, sarab nagrida na hakabuhi a dunya. Mamarahin na kanya in video mataod, mamarahin na imbay malingkat, mamarahin na pilat bulawan kaya pagmilikan. Kaya lupahan na adlaw akhirah. Kaya lupahan na pagyanong kamatay. Waradu bil hayatid dunya waqma'annu biha, nasarta nagpahanong tumanina naroon na kabuhi a dunya. Nalupa na sinadlaw akhirat, biya sin sa kaulaw lari na siya mapatay. Waqma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun, iban si mga sila ayat namo, in sila naligap, in sila nalipaga. Upat sipat naligap sila pag ibadat nila, simpagdunya nila, uno yung datungan nila. Ulaika ma'wahumun nar, in mga tauyad to indatungan nila apinar ka jahannam. Uno tumagad pa kita, amun mu'y kita padarat sin Allah Ta'ala indatungan ta apinar ka jahannam, tuwan di kapag kataway kahalan ini, karena bang bistarahunin apinar ka jahannam, landu makabuka. ويوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Ayat. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Ini patikim pa lang sinarka, dungo ka. Amo ini indatungan si manusia bang malawa pag iman. Sa away tayo ni kaya butang halaw sin uta. Pasalan ni manusia amo rin kaingatan ng kikita niya. Amo rin kaingatan si manusia amo rin kikita niya. Sa inadlaw susungon way nabiyutang. Na, bangin manusia na lawa pag iman, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Hadlaw susungon. Bang sila pasurun na papinar ka jahannam, imanga tao na lawa nagtag-ipon pa Allah. Haadlaw yan laong sin Allah, tundanon na mo na imanga sila mujrimin, imanga tao bardusa, imanga tao kafir, imanga tao wayron nag-iman, harap madto pa apinar ka jahannam iuuhaw. Lialanggang uhawin mga manusia. Tundanon sila si malaikat, madto pa pinarka jahannam, im mga manusia ay nag-iman, in sila giugutasan sin uhaw. Aun di matong asar, kaya riwayat Imam Muslim in hadis landuin haba, dahing hamanga patta kahalan jumato, pagkay manusia iuhaw kahalan na hadlaw akhirah, tundanon sila pa pinarka jahannam, sinilawak ni manusia usog babae
Yadto sila piupulin tundanon sila madto pa api narka jahannam. Mga manusia. Giukutasan sila sinuhaw. Similawak mga manusia. Atishna ya Rab. Atishna ya Rab. Fasqina. Ya Allah. Iuhaw na kami landok. Ya Allah. Landok na kami iuhaw giutasan. Painuman na kami tubig ya Allah. Similawak manusia tubig maglaki tubig. Ya Allah, iuaw na tuod kami, painuma kami. Sambungan sila sin Allah. Ala taridun. May taway ba kamo nakakita tubig? May taway ba kamo nakainom? Sarta ipakita na kanila in sarab. Aw nakakitaan sin mga manusya ini sarab. Kanaw-kanaw. Ipakita kanila in kanaw-kanaw sin sa parati tubig. Mga tao narka, mga tao nalawa pag-iman, bang sila rito na hadarat sin Allah, iuhaw sila. Mangayon sila pa Allah Ta'ala may kiinom. Laong sin Allah, may taway ka muna kainom, may ka muna kita tuwig. Kakitaan nila na yung kanaw-kanaw, panghati nila sapa. Pagkitaan nila kanaw-kanaw, yung mga manusya ini, maglumba-lumba, dumagan, magtumag-agaw, panghati nila tuwig. Pagdatong nila magkahuhulog na yung manusya, amo natin pasok sinapinar ka jahannam. Panagnaan na yat tumahulog na yung manusya, palam sinapinar ka jahannam. Bukod na to yat tutuwig, amo natin ang su. Sinapinar ka jahannam, mahulog na yung manusya, matso. Narito na halam sinapinar ka jahannam. Pindahon na sin Allah Ta'ala indag mo si manusia. Pasalan mang dia da sin naut na to ini, di tarumagpak matunaw na. Pindahon na sin Allah Ta'ala indag mo si inda kay bapa. Di matong hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagka sila ini hiluon na pala mapinar ka jahannam, dito na sila mapinar ka jahannam. Ma bayna mankibay al-kafiri masiratu salasati ayyam. Palagbuon na sin Allah Ta'ala yung tawapinar ka jahannam. Inlakbang sindenghang sipak agaba, maripahang sipak agaba, panahon tu adlaw. Palagbuon ni manusia. Hasupaya subsurun sila sin pasok sinapinar ka jahannam. Pasalan sila inindungul. Dungul na sila sinapinar ka jahannam. Indungul suway malaggo. Parak mulun na impais nila. Di matong hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghildu jildi ahli an-nar masiratu salas. Haru kaing riwaya masiratu salasati ayyam. Parak mulun na impais. Sintawa pinar ka jahannam. Di matong hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indak mul sin pais sin tau apinar ka jahannam, damiktian panahon da isabtu adlaw in lugay pais. Pindahan na indak mo si manusia inipon amun hambuk bogang ipon sin tau apinar ka jahannam. Di matong hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dirsu ahli an-nar aw dirsul kafiri yawm al-qiyamah mislu jabal Uhud. Palagbuunin ipon biya sin lagbubud Uhud. Yadto na yung kahalan si manusia. Dito na sila pinar ka jahannam. In kabuhi nila kayo. In panamong nila diayta sin Allah Ta'ala mabakaw kimita simbadyo sinto pinar ka jahannam sarabiluhum min qatiran. Imbadyo sintawa pinar ka jahannam law si magtatafsir pila biya sa parati pinta ipinta pabaran nila kitlan. Imbadyo nila kitlan
Hasupaya sumubsub impasok madto palaw sin unod si manusia. Bang makananam kayo. Sarabiluhum min qatiran. Imbadyo nila uno kitlan atawakan pinta. Pag-urot in pagkaon nila kayo. Ta'amuhum nar. In pagkaon nila kayo. Wa syarabuhum nar. In pag-inom nila kayo. Inuan nila kayo. Wa firashuhum in kantil nila kayo. Diha ininadjing kabuhi si manusia. Di matungha ayat dugain in kakaon sin tawa pinar ka jahannam. Da ghussah kahoy tunukan. Banghi kasud maripalawm sin lungun-lungun at tawakan gungungan si manusia in kahoy. Di niya manjari tunun, di niya rai sabi kawak. Pasal sin tunukan. Harukaing ayat in kakaon sin tawa pinar ka jahannam. Zakum, kahoy zakum. In kahoy zakum bang nakatu maripadunya kumangi in kabuhianan si manusia di hadunya. Amo na ini in kahalan sin tao pinar ka jahannam. In soft drinks, iinuman sin tao pinar ka jahannam. Nana sago sin tao pinar ka jahannam dugo. Harukaing ayat in soft drinks sin tao pinar ka jahannam. Ma'an hamiman. Tubig lando in paso sangat in paso. Tubig pia paso sangat in paso. Bang nila mainom pakattaam aahum. Pagsud sin tubig ini palawm simbaran nila amon inuman nila magkatupok-tupok magkautod-utod in lungon-lungon nila. Sa manusia way nila inikiabutang halam sin pangannal nila. Ang pawayroon dapat banghatat kala manusia di mag-iman. Amo inindag pakan si manusia pinar ka jahannam. Wa in minkum illa wariduha. In sabarang manusia haruwaing tafsir makalaway siya pinar ka jahannam. Haruwaing tafsir inyad to taytayan siratal mustaqim. Ining kahalan si manusia in pais nila parak mulun. Amuyad tindak pukan sin Allah Ta'ala. Karena imanu siya doon siya makananam sin sakit hauno hapais. Kaya ba ita si mga tao maingat? In sakit kana naman si manu siya hapais. Hangkan nato parak mulun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nariha ini ita sin Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. At tiap-tiap matunaw impais sin tawa pinar ka jahannam. Pindahan na isabya sing kain na tagna. Hasupaya hipananam kanila in sakit in lanab sin apinar ka jahannam. Kaya baita sin Hasanul Basri rahimahullah in tawa pinar ka jahannam. Hatiap-tiap adlaw makakapituan nga ibu tunahon. Makakapituan nga ibu raisab hibalik sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagkabiya na ining kaalan sin tawa pinar ka jahannam. Nalawa sila pagtag-ipon nila pa Allah Ta'ala. Hawak to sila riha dunya. Mag-report na sila madto pa Allah Ta'ala. Dumana sila magsambong laong. Jumawab pa Allah Ta'ala. Mangayo sila pa Allah Ta'ala. Uning pangayoon nila. Rabbana amattana snatayn wa ahyaytana snatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Maghuru-huru na ito pinar ka jahannam. Madto pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mag-report mangayo. Nikijamin. Rabbana utuhannamu amattana snatayn. Ya Allah, nakarwa mo na kami piyatay. Wa ahyaytana snatayn. Nakarwa mo na kami biyuhi. Fa'tarafna bidhunubina. Bunnal tuod biyunnal namo na indusa namo. Ya Allah bunnal tuod biyunnal namo na indusa namo. Dihaon biyunnal na indusa. Karena kaya na naman nin apinar ka jahannam.
fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, menjadi bahak pagwaon muna kami ring api narka jahannam. Mangayo mikigwa deng api narka jahannam. Bunal tu dia Allah yunnal namo nang kami berdosa. Ando kailo pagwa kami ring api narka jahannam. Sambungan silasin Allah. Dalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrik bihi tu'minu. Bihaning kahalan sin azab yan. Bihaning kahalan sin api neraka jahannam yan may tapyan nanam kaniyo. Pasalan hawak turid tu pa kamu hadunya. Tawagun kamu maripapag ibadat magtagipon pa Allah magtauhid magkupur kamu. Daakon kamu magsambahayan di kamu maya. Daakon kamu magtuhan magkupur kamu. Wa iyushrik bihi tu'minu. Bang isab kamu tawagon pahinang syirik, yang pa kamu mag-iman, yang pa kamu kumahagad. Nanamaniyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtunay sa parubaing strategy. Intawa pinarka jahannam. Pagkainyad to, di da makaligtas jawaban sila sin Allah ta'ala. Wahum yastarikhuna fiha. Intawa pinarka jahannam yaon sila nagtutulik, nagsisilawak. Sawaun alayna ajazina am sabarna malana min mahis. Iban pagian nila simu da kamu, sumabar kami, iban magsilawak kami, wayroon dakwaan namo. Magbalik na isab sila madto pa Allah Ta'ala nag-report mga yok. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. O Tuhan namo, bunal tuod kita namo na. Kita namo na yung azab. Kita namo na yung kasarunalan sin azab. Wasami'na iban diungog namo na. Di harun niya magbisu-bisu hadya. Patumtuman sing kamatay ri mahalin. Bihaon imyan na pa Allah Ta'ala, ya Allah riungog namo na ibang kita namo na. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, manjari mo ba kami pabalikon pa dunya supaya mag-amal kami salih. Mangayo pa Allah Ta'ala, intao apinarka jahannam mikibalik pa dunya mag-amal salih. Inna mukinun, bunal tuting kami nakayakin na. Jawaban da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ay kao kamu mga tawa pinarka jahannam. Ay kao kamu mga ipon ko. Bukun ba in kamu sampai simapana kamu rito kamu hadunya in kamu ri mapatay. Bukun kain kamu nalupasin kamatay. Hawak turito pa kamu hadunya. Jawaban sila sin Allah Ta'ala. Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawalin kamuri maiga dunya. Sima pa kamu. In kamuri di kamu mapatay. Nalupa kamu sinadlaw akhirah. Na naman niyo. Di da sila izinan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtunay sila parugay strategy. Mangayo da sila pa Allah Ta'ala. Long na ya Allah. Rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, pagwa kami ring hapi narka jahannam. Hasupaya mag-amal kami salih. Iban pindahan namo na in kakahinang namo. Subhanallah. Mari padunya mangayo mag-amal salih. Iban mangayo na. Pa Allah Ta'ala, pindahan nila ng kakahinang nila. Sabab, api narka jahannam ng kita nila. Na masigpit pariha ini, hawak tubiha ini kahalan si manusia, pasal diha dunya ang takabur. Panghati siya na yung tao. Bang aw magpatumtum kaniya biya mga tao kunyong-kunyong, miskin-miskin di dungugon. Ya underestimate manusia. Pagka siya yung tao rayahan, diha dunya,
Narumungog hay siyo si magpatumtum kanila, biluwa bang magpatumtum kanila, mababain darajat din kaniya. Dito man siya pinarka jahannam, unihi agi si manu siya. Laong na, malana, la nara rijalan, kunna na'udduhum minal ashrar. Lawakon nila na yung mga tao nagpatumtum kanila yad, tuwa mo mababain darajat. Hapang hati nila tao mangi, ay kauno na yung mga tao yad to, may tao ay namo kita. Way namo nakita yung mga tao yad to, laong si mataw apinar ka jahannam. May kandibi lang namo sa to sila rin ang mga tao mangi. Kita mo, lawakon na si manu siya yung mga tao nagpatumtum kanila rihatin niya. Pasalan sin takabur nila, na magtunay sab sila maghuru-huro pa Allah Ta'ala. Pagka sila riizinan, utuhan na mo, para mangayo kami pawa kami pa dunya. Hasupaya mag-amal kami salih. Jawaban na sila tuan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin jawab kanila sin Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ay ikaw mga ipon ko, o kamu mga tao apinan ka jahannam, bukon karihilan namo kamu pangumulan, hawak turidto pa kamu adunya, in pangumulan dihil namo kaniyo yan, mamarahinahi katumtum niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilan kita pangumulan. Kawaan tahun, katluan tahun, kaapatan tahun, sampai kaiman tahun, pakaaluman tahun. Sa wayroon tanaw sa alpiyag ibadat sa Allah Ta'ala. Nahawaktu imanu siya dito pinar ka jahannam, mangayo mikiwa, in jawab kanila sin Allah dirihilan namo na kamu ummul. In ummul yan mamarahina. Mamarahina in ummul yan, hikatumtum niyo. Saoy nakapag-ibadat si manusia. Pagkari na pagkainyad turi na makaligtas, aw nasusunod si manusia. Biyayta sin Allah Ta'ala. Susunod na si manusia namuk parakala. Uno yan, law na Rabbana ghalabatna alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. O Tuhan namo, hanggang kami nariha ini, in kami ini naraog sa kami ini sinhawa napsu namo. In kami ini naraog kami sinhawa napsu namo. Bihaon na siyusun. Uno na yung siyusun, amon pasalan sinhawa napsu. Naraog kami sinhawa napsu namo. Danan paranan in kami nahinang taunalaon. Uno, paligtasun sila sin Allah sin mga alasan nila. Di sila paligtasun sin Allah Ta'ala. Jawaban sila sin kahinapusan jawab. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Paghula na kamuro na pinarka jahannam, ayaw na kamuro na magbisarakato. Way na. Papaghulaon na sila sin Allah Ta'ala, alam sina pinarka jahannam. Ayaw na kamu ruma magbistarakako. Doon na kamu paghula sa umul ammat. Amo na ini makasilawak ni manusia. Sawaun alayna ajazina am sabarna mala namin mahir. Sibo da kamu. Magsabar kami sin azab, sin sakit, sin apinar ka jahannam. Similawak kami sin sakit, sin apinar ka jahannam. Wayroon dakwaan na mo. Doon haon. Hiparatong ni malaikatul maut. Intaw sulga nakasud na pasulga. Intaw narka nakasud na panarka. Hiparatong ni malaikatul maut piadagbus kambing. Simib din mga tao dalka katan. In mga tao sulga katan simib. Paturun na sila. Pagkita nila malakal maut. Sumbayon na haalupan sin sulha, antara sin sulha iban nalka. In malakal maut patayon. Sumbayon na malakal maut patayon. Doon haon makayakin na mga tao sulha, wayroon na kamatay. Damikyan in mga taunar ka, wayroon na kamatay. Magduruhon na in kasusahan sin taunar ka. Sa ummul ammat khalidina fiha, in sila tatap dito na hadya.
Amuyat pindeng mga patta, mga kiaulungan sin Allah. Hangkan na lando makabuka inadlaw susungon. Lando makabuka bang dumatong malaikatul maut. Bang hating kita niyo mapatay way problema. Sa makabuka, biya diin bang kita niyo puas mapatay. Hangkan na pa chance. Magtawbat kita niyo. Mag-ibadat kita niyo. Talion na to, kabuhi na to. Biya diin na baha bang kita niyo ratungan sing kamatay. Dumini. Ay ko magpalukay. Bang kauratungan sing kamatay. Dumini. Biya diin amal mo yan, ikasud mo na ba sulga? Biya diin amal mo yan, mamarahin na baha? Sa bang injawab, amal ko inibiya bukon pa ako takama. Ando, takna na kaw. Sabab di mo na yung kaingatan. Kuno rumatong malaikatul maut. Kuno kaw mo'y pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan. Dito ko na dya patubtubon pasalimbak tubi awayroon na. Bangaw mga himumungan ko ay imamo. Yari makakuruhan sila'y magpabuntol. Amuyad tuin maniu-tiyo taupik kamo. Wa aqulu qawli hada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amurain maisog. Umalok sin kamatay amon mga sila nag-aamal ibadat. Nagre-register da habulan Ramadan. Nagpuasa habulan Ramadan. Ima-attend sin mga seminar biha ini. Tamba matambain mga ibadat nila inamal nila. Amurain mga maisog umalok pa kamatay. Gaya yung